Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka National People's Party Meghalaya State Unit haka khanyo tarik unai tung araja apan rio kala kanma buram ya galengkhu sngiap ga bashis pa khandai phu waisnam jong CM Tirot Singh dak balai bu senti Ahmad Udormat ubalatai ha phla State Central Library Shillong haba kran hakani gasngi State Working President ke NPP uba Hamlet Sandoling ulu ong bagani gede gasngi ga bakarpang haka history jong jaj bin rio khasi bat kadai ru kamram jong jai bin rio ban kun mau burom ek jingele ba jing IT lon jong UCM Tirot Singh banyada ya lakri nakakti jong kinong we ul ong ru ba NPP Meghalaya State Unit bat ka NPP Women's Front kila shim ya sin jam ban te yu durmat jong ka phan nong lai ka riu kan thei ka baidan bentalang bat UCM Tirot Singh ha ka jingele persha ki spai phareng ha ki snam khat praspa ap khundai khat praspa lai pulai ulapan pa babun ki brio ki laklat ya ka benta ka bakhra jong ka phan nong lai Hendai ke NPP ke kwa penne pensa ya ke jingkan mau ya ke lingkor ba ke jing IT jongka dak ba pentip ba yau durmat jongka phanong lait ubalate ha phanong lait pang on supply pa ba ha banai risau mentau snem ha ke ni ski lai don lang kinoi lam ba ki khat jongka NPP Meghalaya State Unit kinoi lam ba ki khat jongka NPP Women's Front ke NPP Youth Wing bat kinoi lam jongka party nakaleng gejala lait ki khori domi nak ni ko perkhat party ba rasam sutra itu ka parents body kita nami kita ngam kami kita dengar nagliang jong ka Women Front kita dengar nagliang jong ka Youth ke NPYF kita ru kita dengar nagliang jong ka district bat ka block ka pair bela poi ha kene step ya ha bani konen shabhi nagliang jong ka party isoban aingo yo blei ubuladan kat bat ni kom kinong yelam akaba niyo ya ka busum milikalat utaka step bani akendu hakika jaka kabadai kasi kaba kerpang kasi kaba kajai benre kosi kajai benre uhnyotrep kakenma burong ya kene kaleko siap kaba shispa kene tuwei jong usim Tirot Singh isengo sibun ya kapor ke jong pi le peplai bagi poi kami bar kene kajing kendu kejongi kai mensien yani wepi bat ka don ru haka ya ka kubor ka jaj benreu ka baim ka jaj benreu ka biya chafang ka de ka jaj benreu ka baken mau ya kinoilam ki balalali namta ka diksuk bat ka dilai lud jong ka jaj benreu ka jongi ki segmen sibun ba ka rijungi apa ka bri hinyotrat ka jaj benreu jongi karang in namar ni ki babun lakalang ki seng balang ki kenun boper wat ki porto per ki boper ru ki juyai ken mau ya ki reu kral ki balong ki doile nampa kajai reu ko tani kene kedai kedak kesin kebabha kajai reu tani ya kaba
Yem sim laklet. Ya usinyang uben hei. Ubah kini kirewile lele namata kejai beriau kejai. Sispa kendai kuisnya mensua. Merukas siam katras pa artin beriau. Terter. Hak jelong siem jong prosing siem. Kejelong siem setu hati kepor. Kamdei kejelong siem kebasuk. Kadai keba utrosing siem. Wahab ban mat. Ya kejengek. Ya tinjuk beper. Bar kamtam hati kepor. Kedon ba kadai kejeng persang. Banlek don bor. Dah kini disipai. Lani kita sipai doli. Tiba hak itu kepor. Di persang bantu bor. Ya kiberiu kita ni. Kum kepateng kebamanta. Ngiri ban songu. Ya utrosing siem. Balada day bahal tikpor utrosing siem. Don ya kejeng kekli. Don ya kemesian. Jong kata iek ya keri berkata beriu. Kata nadu tikpor. Nila sya nyon haki babun ya. Mereka ni kemesian jika kli jong siem utrosing siem. Layeng banilek persya ya kisipai doli bah haki tikpor. Kani kejong siem sanu. Keaimen siem ini kapateng kebangan. Hot ispak kenai posnen kalalik. Dari bagi yang ini for berkemau pada ya ketika si ban solo ya ketika si yap kejung. Yes kan aimen siem ni way kibron hak ketika for. Bang ini bandan kamen siem ban iek ya lajong ban iek ya kirasan ban iek ya kadong ban iek ya kasnong ban iek ya balang mafidon ban iek seng mafidon bardu ban iek ya kejai ini. Ketika ni kerja kedua dia minta kesel. Kapan perhambiang ya kemen sia mengi iwe. Kamtam kum kinenglam jang ke parti NPP. Bang di bantuan kemen sia ban i ya keri bat ketehi barok kowe. Ban yes kan leng ba kene ka kinta ke be ko. Kana men sia mengi iwe. Banang ni sekamat. Yenang la ban yele. Kumno ban tolong ya kerizgi kejelaji kebiak kerang kejelaji kebebet kebebiang bat kejelaji kebasuk kebasai hot kum ke political party ke NPP iron sibun ba kejenge iron sibun ba kejeng kedua kejeng Andre kum kinong lam kibala IT net ban mensian ban yalam ya ke state kejeng ingai siam kan wanru kene kejeng slow ngi dua bangiru di bandon kata kejuk kejeng so ban ngimdei ban kulak dan ngimdei ban duk mensian Henry iri ban yok mensian lama kadi kentak bamanta hakaba yeskam parti segi kadang la banilam ya kini keri bakai kadangi hadap menta menne yimpat like laki wei partibor tiba persang ban pentroin ya kadai meri kadangi kum ke parti ngiran ka jengkit kli ka bakra kumno banida ya kajelagi Kuda banida ya kerizgi, ngidan kedikli ke bakra kum ke parti. Nakada hoda manta manne di kum ke parti. Kinong lam jengi. Terus sakonrat ba persun masubha. Kim parchong thaj. Terang ile kat bala ban persang banonra iki an ki bapher. Ki banida ya kejek meriu kajengi. Jadi kaan banida kejek meriu ke bangi tip kum KLP. Kampat semladuk Nrei lanang yo bor kami kisni, kami song apikang bapir di ong mengidai ban pressure, ya ka sorkar dia perlu kaman ai yaki ai di baklan, kemudian ya ka jalan lihat ini berok away. Kata kadai ke responsibility, kebakum ke parti ke don, ban kit ban ba, banida ya ka jalan ini berok away. Bon ba kijeng iya tentu. Kani ke isu jang ke mining ru, ya ka ba ucim saji menegasi. Dak mensiam jong ke kli, dak mensiam jong ke ya ka jela ya ka jebrezgi. La rai. Baya kene ke isu jong ke maniru onra ban persa. Apa yang dapat wan dapatkan pas ya ka official resolution. Ini ban sumu kum seperti pengyok kena dalam terusat di besempang bat di balak ban sim ya ka decision ya ka rai. Kata kene ke ba ikum ke parti ini ban sumu pengyok di dalam balak ban sim ya ka rai
nam tak interest bit of yang jong ke di baro bay kadang ilum kumni ini sempre IMC di baro itu kita ngelam kalian ke unit ke block ke district ke state but baro akri ke front location jadi haka nuno ke por ke kerban kalbel ke videon ken mau semeka dak mensin jong ke dia pada tray ya kedua kam ke basi tray dak kata to fi ajinut yelgom nama bak ai basi manta kan dei ke ban nong nam ta kalaway ke ban sawang menta ngelia sesat ban sna yau mon jong ke panong la ke panong la ru ke dei ke way kelong kini ke bedan mentalang haka dingele but utrosi sem hati ke por paspa arbusan ter ya ke panong la bun ibat kala ya kala nreikum ke parti semua ya ke NPWF berpremudi ke basem kia badam ka ketika banta nak yang zongi gelasna yau mon hangtai po panong la pa but la kumnu so ubnai Oktober ila di bandem begini yo ban flip dia so liu modur yang panong hangtai po panong la pa kablong si sin pada ban pinki pada ya ke min sin it dri itu berjungi om tang hi gerong ba om tang semrang rei hati long kemiru tunju lagi long kemiru kidan ka benta ka bakrau ban sagri ban trei kategori bat kategori borok kawai kum ke parti dan si bon ba ka mengentrei ka jingka pada kalong to yenlong ba simun yenlong ke mesin yewi mesin borong tiang wewi badaka de ke spirit pe ngamangi dong lam jini ini obor bagi la ban trei nam ta jula hi borok kawai ya tadi kita kemudian kudu sebon bat ublei gerki lo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.